Perangalan lareng sinambuta balen at syudad, King Peacemakers 2025 Best Peace and Order Council Award King Gewang 4th Quarter Meeting ng Pampanga Peace and Order Council o PPOC. Kinilalang arayat bilang first place, tinukyan 18 Magalang, second place, Sasmuan third place, at Mabalacat City at Santa Rita para King Kapat at kalimang pwesto. Tinanggap lareting plaki at Certificate of Recognition. Penny Munande, dina Vice Governor Dennis Delta Pineda, Board Member Attorney Claire Lim at DILG Pampanga, ing pamagpulong nung rin pisabyan lareng issue king seguridad at ang programang magpatibe king kapayapan king lalawigan. Pepakit king meeting ing matibeng koordinasyon dareng ahensya bang apanatili ing kapayapan at peace and order king Pampanga. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balita ang tutuking balen, susuyo.